Matseke Zulu, aka JP Maurice the Cattle Professor. Namhlanje sila Protea notice sizobona uSusan. Mom Susan or Sis Susan. Umntwana ke uShantal. 14 years of age, school dropout. Grade 4. Aye, that's West Form. Intombazana phezu kwalapho. Ubamba umama wakhe ngamawashini. Ubiza umama wakhe ngeinhlamba ezi-heavy. Sizozwela laphana kumama wakhe. I don't want to give away the story. Let the story storalize itself. Yes, one and the only akekho munye as Cattle Professor Mamela Tsotsi. Ngithi Mamela la SGP Kingman Amune mawungafuni yekela akekho munye abasho ke bana babaloyi ibile bankha acha ngilandele xola ngami Tsotsi. Selo ka ke Susan Morake ke na le ngwana o bitsang Chantal Morake wa nsugurisa ngwana wa nroa ka ke mogalemela ha mamelo tsa mabosiu tsa male ba shanyana bosiu mo ene ha ke mogalemela ha ke re Chantal se ka etsa ntho so o ga se ka ntse nix la ha ke mama nix papa ka o shule nna ke tlo gona ngwana ko wena ampatle dintho tse ke senang tsona ke sebetse nna ke a kula ke gone o sebetse ampatle diaparo ha ke na tšhelete ke roa bue mama nix Chantal ene papa o hloketse ka 2023 a tshose koloi Koko sanbonani le kai a re teng mama re tswa ko Moja Love ne channel 157 o re biditse ke tshepa gore o re biditse because o na le bothata mama ke mang ka lebitso Susan Morake. Susan Morake. Oh Susan Morake because ke taba is sensitive e batla re dulela mo fatshe re ka dula mo fatshe okay ha ona bothata mama alright ha ra leboga ka o re fa ditulo re dule fatshe o tlo re tlhalosetsa gore ke eng bothata mama Ke na le ngwana o bitsang Chantal Morake ngwana wa nsugudisa batho sekolo suba snifi skinya ka monana ha sina snifi se o hlanya wa hlanya ha ke bua le ena wa nroaka ndla mkhakile bakate ha ke mkhalime ke sa mkhalime se ke thola ke mshwa fela ba nroaka o ntshisa ka batho strate batho ha di bua ka nna ka botsela Chantal ele wa ngula hula ka diaparo ke rekeng wa ngula ka diaparo ba tla lwantsha ke le ka taba sekolo eno sta ba tlo sekolo ba tle nix a batle sekolo ha se batle le mosateng teng o na le how many years o tswa 14 no o thomile neng July o sa batle sekolo ka 2020 a re go di kwala ka 2023 jana ba re khana sekolo mistress wa ya amuka bekala bstuti ba ya amkhutsa grade 1 a ke yana golo msolver e ba Chantal wa tswa sekolo ka 2023 o re bothata keng ha bona a njwetse next mthole ha ke mmotsa ha bunix le nna mara motho wa strate ha tlo mmotsana bothata ba ke fatshela wa khona bulela motho wa strate go nna bothata ba ke bofi mara na ha bulu okay papa ga yo teng papa ha ihloko 2023 tshisa kulo o tlhokofetse a ona gane gore ke bona bothata bo ka nako o ibana ka ke bona Chantal a hola ene re mtshwara antle ka ngwana mo papa ena mo spoiler Chantal do so le so ke sho a ke tsi la shapu Chantal papa la sa batho la shapa nna ka bola ke shapa Chantal bophelo bo jwang ko ntlong wa mo support wa ja a re na next alena next re na le mo re dulang teng so le dula kae go dula ka strate se ka moga ka kwa wena o survive jwang sometimes ke ya ka ngwaneng wa ka firstborn ke kope dijo ha se nna hana tsona batla go blantse ba le jwalo ka ntho ke tla itse wa ke phela ka child grant Chantal re phela ka grant ke batla batho ba ntetole o na ke sa mmela o amolo o ke la le bana ba i4 re pata rente ka yona ila child ne bisale ke sina nix sina dijo sina nix and then uthi Chantal mama mbuza ko strating wa babuza ukuthi kwetsakalanga uri kwetsakalanga mama ubutsa bona o re mama ha nkezi nix ha ona dijo ka tlung sometimes nix ha bona dieta tsa Maria no ha bona nix nna ke tla etsa bona ke na nix yo so manje the way akenza ngakhona ubona ukuthi kusho ukuthi umama ongenamsebenzi ngona alwe nawe khoza umsupport
ma ukhona into akayifunayo akayitholi mara uthi unomama yo inkinga nama Chantela imtshwara mpita ba papa hlokofetse ha lebale today ha lebale o fona alla ha o sna dijo walla o jopola papa ka tengi bereja ke rena ke tla etsa ntho ke tla etsa le nna ke na batswadi ke disoa ke phela ke lo so gaitsetse ka di sebetsa la motho nthusang ka nix bana ba sebetsa bana ba heso ke phela ke jela ka ke di jena ke phela so se ke phela fela ka modimo nthuse o senkitso na nix uke wazama mhlawumbe ukuthi umzame njengomntwana nawe hayi ke ile ga mshapa awulu mara hayi nna ke khathetse o khathetse ke khathetse o bana ke mshapa mo re lwana a re ke mshapi ga lwana ya ke dithu mos lo muntu una 13 ulwana kanjani nomntwana una 13 ha hlamo ko se gona 13 motho o une height mkhulu but uyazi wena ukuthi una 13 I think kumele uchannele mind yakho ukuthi lo mntwana una 13 kumele ngimdiscipline kamtswara ke mr mphakathi ngwa mo o tsemi social worker yeah a tsa molatlile a tsamaya counseling le ona gatwela tshentsa nke batho ba ka batswadi ba strateng mo yena mami o nka motho wa ka a ke tsebe strateng mo wa rokana Chantela jana so o robala kae ha sa robale ko gae tsa mali di chomi o ga ta bashanya tsa mali bashanyana ha ulo go tsa kwa mona tsa mali banyana tsa mali bashanya tsa mali bashanyana nyana so le rutlwile ba ro tshabile e se re tlile so a ke wa tlo etsa setlaela ke re molate re tseba gantle gore ba re boditse gore o tshabile ngwanong so e re felle mo re utlwile ditaba re bone gore re tswa jwang gore re lo mmatla o kapa ka mohau wa modimo mohlomong o tla boa asasi ya mara siyabonga usitshele isitori sakho ukuthi kwenzakalani ngomntwana wakho asithembele ukuthi uzobuya o ka bitsa mama gago ka o bone ke ne ke sa buile ne ke bua le Neo ne ke qeta go bea lonto ke sa pula mo motseng then be ke go mama ko pontlwelle then be ke bua le be ke go Neo na tsamala ngwa yeno be ke go wena Neo bebe ne ke sa buile mo wa ka ke mang Neo no ngwana mo ke rata go bea lena passage o bebe sa re tsa ditlaela a re diparo yini hayibo ngeke ukhuluma into ongayazi sifeking a ke tsebe mina wa o tshwara mama gago ka diwashing a kuzange ka mtshwara ka diwashing a o tsebe o be se mina eng mara wa sentsha ka mlo wa lentsha lebitso leo o letsho mara a o tsebe gore e minang teo ucabanga ukuthi sitakwe nyawo uphethela mosibheki kumncane kanjani everything njalo uhlezi angithiwa bamubulala ukuthi bekuyisi phuzana nama-ARV ngakho ngihlezi ngimthiwa wa re mama ga o useless akuzange ka mama useless yaanong o re botsa maka mama a zang wa tsho gore o re o tsholo Chantela Chantela ngwaka a bohloko yena ha le useless wena o jwang wena o etsang wena nna ke useless ka di tlisa dijo wena diaparo tseo di batlang wena o ka di reka so ha o bua ntho o bonagana o so no tshabile gona jaanong no tshabetseng ne ke sa tshaba ne ke mo strateng no eme strateng ko kae o emetseng ko strateng go na leng ko strateng next wa tella mokgwa gago a go tse gore mama gago a sa sebetse tshwantse mo tshegisa ka batho mo tshware ka dimashini wa o lona le mama gago angizange ka lona le maka wa o sa dumele ha o shapa tshwantse a o shapa o kgalema o kgalemege wa wena o mo fetola sometimes ke mfetola be ke sa ikemisetsa go mfetola e lokuqala mama ngithengisa itende eziyi-3
then angilanda kabo babami. Then every day uhlezi athatha imali emathonseni ayophuza ngayo. Why usayi esikolweni? Mina engasikolo. Why? Ukwathi ngithi ngicala. Awubathi umuntu awuqala ngitshuru wena everyday waqadiwa kosikolweni. Mina mana ka topisa khana le nna sikolo jole beke mshapa ba punish. Mamela kosikolweni re bana kaofela re dithaka. Go na le bana ba na le dipelo tse dimpi, go na le bana ba stout, go na le dipuli, go na le di cheese boy le di cheese girl. Ntho tseo di a etsahetse ko everybody o keneng sekolo. A o leng eloi wena o ka tsamaye tsela ya gago ena leng ice cream fela. Garden of Eden ke mo lefatsheng mo. Ke lekile Chantel ke lekile ga khutlo sekolong a ke gona le disheshelo ka di hlotse le tsona Chantel ke lekile mmitsana mphakati wa hlola ke wa hloleya a nna di poison a di pitlile sheshelo ka di munka di misa home la ka dula home la o dutse home la go tela mpi Chantel tsa le home a sa kene sekolo ma a tsena di poison na home kwa. Mama bekwenze njani manilwa nomntwana? Walwana Chantel. Lemani. A ke morumi nna Chantel ka tlung. Ha hlatse dijana. Ha a lo le bethe. Wa hlanya wena. Ha se nix o ka kala fele beteng mo. O teng ngwana so sa cleaning ko ntlong. Ke a pheketsa ntho Ha wa lule lempeto. Sis. Chantel. Oh uyavuka wena ukhahlela ingubo uyaphuma wena. Uphuma njengebullet endlini. Ucabanga ukuthi mawuye ekhaya ke le ekhaya bobabakho bazojabula ukuthi wena undluli. Wena wash izitsha. Wena ubullying uyalwa wena. Uyathukana. Ucabanga ukuthi kuzoba right? Ucabanga ukuthi yini engcono le ekhaya bobabakho? O Chantel sa le morao. O la ka mantata o la tshwarwa. A tsamaya ka Mozambique ba monka ba bona Mozambique. Ha khutla ke Mozambique a ke tsena ba tsala mmole. Ha fitla mo tlogotile sentsa a dula sa sekolong. Uyekele ko grade ball. 4. So grade 4. Bakuxoshile. Or uzekele. Bengiphuma ngababa bami emaphudo esikhathi ngobaba. Mama ngathi ngivele uzile uya ngitshela ukuthi ngingasa esikolweni and benganapahla zasesikolweni. Mama kwena umuritse go ratlola asa sekolong. Ngisiwe into jwana. Wa Chantel Wa bua ma. Mpela maka. Ngivele unatlile ka mone dula tempele mama a go tshwana le sekolo ba sa batla because nama report bengawatholi. Ke la ka ya ka fitla ka mokopa re mate sekolong ngwe. Ha ba sa mmatla Chantel mmole. Ela bana ba bang o sa le moholo bana ba bang ba mtsheya. O ke le class. Wa mbutsa mama ukuthi unyaka ku esikolong. Le social worker ngone su itsa mpatle sekolo. Then ya phone na social worker mama go asbatla mawasoyi. So mama gona le bothata go rathole sekolo. Le ke fe social worker ni phili pampiri. Tseo Chantel tse ke sekolo ke ye sekolong sa kilometer sekolo. Chantel ka itabole pampiri tsa teng. Nna ba ke khone o tsamaya ke kwala ke ntse mpona ntla ke khone o tsamaya e ke tsena tšhelete palama taxi ke shower ke batla pampiri tse di o di tabotse pampiri tse le sona ntonna ke tla etsa go Chantel khone o ke itsa ke khona o di tabotse o tsola hae tabotse di pampiri ke re Chantel o batla o tse pampiri a re nna mama sekolo ke se batle ka paka ba le khosha nna ba ke sekolong ngitshela bathi ngelina ngabe uphethe uparafini ufuna ukushisa umuzi wonke bekwenze njani? Angaze ngaphathi parafini yasazi ngistot mangaze ngafuna. Why uphila yonke into? Uyazazi ustot mara uzange uphathe parafini mina. Mama akazange uphathe uparafini ufuna ukushisa umuzi. Tika kwa mina re dula teng. Okay. Oh. Mo le dula ko teng before mo le dulang teng. Mo le teng. Ma wala nkile ka ntle ka kwa. Ntse ba pala mo ka ntle. A hlanya tshesa dintho ka tlung ka mo o bo. Tshisa go rotsa magi thuthumela ke distrateng kwa a roka la tshisa dintho ka dilahlela ka ntla tshise la ite metshise. Yes, let's cut the matter short. Let's go straight to the punishment. Chantal wa Mampela unegama elihle futhi.
umuhle futhi umuhle futhi mara ubuhle bakho abusithusi thina. uzokwenza izinto engizenzayo ne ungibheke ukuthi ngenza kanjani yabona yabona manje uzojumpa wona uye lapha nakuleya camera ufike uyibingelele ne kokuqala lokho ungibheke ukuthi ngenza kanjani wenza so uthi hayi camera ubuye uze kimi kanjalo ngizokutshena mina mase ngithi stop wosi asi uzwa ngibingelela ikhamera wosi Ashantile ba mjimisa nane ke le right bona ba ntse ntwentle a tle bona bophelo ke eng a ntella tla tswela khona wa sekolo mme bitla sekolo ga mphomentse ka tene bitla khona sekolo ta khona una hana go sinela sentse tswana le ba phela Shantile a tsebo bala kana so Ya phakama kancane kuleyo position. phakama kancane yes right kanjalo right Funa masamba la uhlonipha umama wakho. phakama awujambi phakama awujambi next phakama 1 Ya yabona manje usakahle manje. 2 ha ke mona alla ke la ba train mara ka ikgona itshwara ka re hala ntho ke tla etsa ke nna bitsitseng ngwana wa tshweng gore ba tumkhaleme ntse khale ngwana ke ngwana le bana ntlutse ya ntho ke tla etsa Yes. Abafana bazobe banama bicycle nawo uzokwazi ukushova kahle. Mahamba nabafana ngamabhayisikili niyashofa yeah 1 asi 2 3 4 5 nna ke na problem Shantile ila nna se motho le strata ifi kwa tla tsama ka baka ke this weekend la ga beke tjatsi ke a ke na mothata Shantile wa tseba ke tshakele motho a ke na tshoni ku right ukhala ingane ngakhali ifele mbelekweni. Mele ukhale ngoba kubhlungu nathi kubhlungu kithi manga esikolweni udelela umama wakho. Umama wakho phela kusumama wakho kuphela nathi umamethu. umama Siswethu. exactly Yeah. Muntu ngabantu. Yabona sikubandlulula sithi baba kubuye eMaputo siyakusiza. Sina sibona umntwana ethu thina. yeah Shantile banga lo khutumeletsa kwa a tloga mama na mama o la tloga straight ka ga lona jo tsa mama go batla ke a tseba Shantile a ngate nna ke ntho ke tseba o gata batho ba ka nda ka mpa ga mme wa ke wa next door e se nna o gata batho la le tšhelete nna ke tla nka ka tšhelete a ntho ke tla etsa Ke batla o jwetse mama gago. O kope tshwarelo ko yena. Ha o sa kope tshwarelo o mmotse ge gore for everything o tlileng ka yona le bashimane ba ntlisitse ditseng bona nna nka se change. Re tsamaye re tseba gore hae re hloleile re tlhape matsogo. Ke yo mama ga wa re tse jwalo. a Shantile ba re a kope tshwarelo gonna ntse ke tseba ne ba kope ke ntho ntse ke tseba gore ne ba kope tshwarelo Shantile o thu mpakatini o tlo go kopa tshwarelo mme a ne ba yetse Shantile ntwe ke ntho ntse ke tseba ine ke se ke ntse go kopa tshwarelo ke ntho ntse ke tseba gore ne ba yetse ga kope tshwarelo sikhuluma nomama siqedeni sambeni Awufuna ukukhuluma. awufuna ukukhuluma lutho okay thina sikhulume nawe awusaphinde ushaya umama ne awuphinde ubamba umama ngamawashing ne angifuni ngiphinde ngizokuthuthuka umama wakho ne ngizobuya phela la kuseduze la uyangizwa ngithini angifuni ukuphinde ngizwe kuthiwa wena ulwa nomama and esikolweni kumele ubuyele sezwana umama kumele kukhaphe ukufunela isikolo uyangizwa ngithini mangabe kuyehlula mama usibize sohamba thina siyomfunela isikolo sohamba sikhulume nawe Akunamntwana onganalungelo lokufunda. cha Whether school fees or no school fees
nathi safunda mahala usibona siso. Yeah. Nkutlwisa bohloko mara ana ntho ke tla etsa e ke tla e bua hobane ntse ke tseba le nna re fitla ntlong kwa ntse go lolwana ha re fitla ntlong ke a tseba ntse go lolwana ka tlong ka moo nna Chantal ke motšhetša ga sekolong ga ke na tse ngata seno fela ka sekolong ga ke na tse ngata ntse ka di buang. Okay. Seyishayile ke insimbi yabelungu. Siza buye sinibone futhi mabe kuyadingeka ukuthi sinibone. Mama wenze umsebenzi omkhulu asare ka usana zangwa mthusa. Awuthwanele uthola ushwekadaba. Ulikile, uzamile. So go tswa mo yena gore yena o batlang mo lefatsheng. Ha ka ya go preaching aba hobo a tsuba crystal meat a no setlhare se ba se kopantshang le cold drink ya mapakistani ba e bitsang Kingsley. Wena o berekile mmereko wa gago. Siqeda kanjalo eyaka Susan no Chantal. Bafowethu asazi umntwana enga eserious kabi akafuni nokuhakha umamakhe akafuni nokukhuluma nathi at the end of the program. But usitshele ukuthi uzochange. Then siyobona khona asazi. All right, nathi ningakhohlwa ukuthi akusitha ama Messiah, I'm not God. I'm a human being. I do the best I can ukuthi ngisiza abantwana benu. Okay? Bafowethu, now messaging now to the parents. Ningavumeli abantwana umntwana vele abe drop out nje from grade 4. Cabanga. Grade 4 umntwana sekayekela isikolo so ya give up. No. It's not gonna work. Lo mntwana uzoba yini? Uzoba iratha vele lo mntwana. Uzoba iviti. Uzoba unyawupe abe useless. So at least try your best. Noma umntwana nenkani uyamphusha, uyamkhapha, uyana esikolweni umjikele egate noma ngena ngale gate aphuma ngalela. Kwakwenza njalo kudala. Abogogo bebasikhapha esikolweni basikhapha nasesontweni yena angasonti akukhapha kujele esontweni. So but enye into ebhlungu ke mama uhlupheke kakhulu. Abangayenza umzamo siyabamukela. Nilethele ukudla la ekhaya amahemper badle baphile kubhlungu phela umntwana lo mntwana entombazana uyazikhuphula na kwesinye isikhathi ukuthi ukudla akathola imateki akathola imfanele ezinye ezithola abanye abantwana. Umqondo womntwana uyashintsha kungcono estradini. Kungcono mangise estradini ndane ekhaya. All right.